безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад. Зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар. Безар агар биёяд ҷо тантар кунад. Як одами молдору пулдор дуромад, ҳама пешаш мехеза мегӯяд: ҳо боло биё, бойбобо боло биё, боло биё. барни боло да ҷош мекунад. Агар ягон одамаки бепул бияд, ҷо тангтар кунад, мега инҷа ҷо нест, ягон ҷои дига баринаш. бибинед, зардор агарчи нодон гӯянд окил аст. Шайх Саъдӣ мегӯяд: безар агар доно мислаш ба хар кунад. як одама оли ҳамин бисёри пулдоро бародаро доно нестанд, оли ба баъзе одамои ҳамин пулдор бишинем, вақте ӯ гап мезанад тара хандат мегирад. бисёр маънавиёт шупаста. ин мол як чизе ки худо ҳар каса меташт. ин маъноиро надорад ки ҳамин одамои ба ақла пул метад. фиръавн ба ақл буд, намруд ба ақл буд, қорун ба ақл буд. мега одаме ки бин мега вақте ки пулдор бошад, нодонам ки бошад, мега гапи ҳамоай. се одами доноай. лекин одами нодон агарчи доно ҳам ки бошад, мега мислаш ба хар кунад. мега ин чӣ мефаҳма охир? гапи ҳамин агари дуруст мега. пул ки надорад, гуфти ҳам Мирзо Турсунзода ки бепул суханат асар надорад, мурғест ки болу пар надорад. ин ҳамун аяк. баъд гуфт: зардор агар бимирад, Шайх Саъдӣ мегӯяд, хешон ғайр гиряд. безар агар бимирад, камчашм танг кунад. одами молдор агар яке мурд, ҳама мешносад, намешносадш, мегӯяд: мардак ҳайф шид мардак. яке одами бепул мурд, мегӯяд: ҷонаш халос шид. намегӯяд дигаи тари дилтӣ, намегӯяд ҷонаш халос шид, мегӯяд. бинед, ҳақиқатан ҳамин ай мардак ҳам вақте шайтон гап сари пул рафт, тавара дар замин монд. гуфт: хай хел боша маслиҳат маҳкум. омад хонаш, омад 3 рӯз, мега ҳар сари мехезад 3 тангаи тилло ҳаст. 4-ум рӯз пула надодида. бас тамом шид. ира муттаҳам кард. ира аллакай дигар ӯ ихлосе ки дошт, ихлосша гирифт дигар. 4-ум рӯз яке гирифт, гуфти бадбахт бӯи тарикай, тавара гирифту бо рафт. омад ки сараки рода омад пеш. биҷо ӯ ҳамун кор. ӯ тавара ӯ ҷамон аввал масъала ин номеқапа дастош ранги латтай мебардорад, дар замин мезанад, тавардорад. мега агар як борига ҳамин сумия ба ҳамин тавар мешинад, тамом дига тавардор пас мегардад, меравад. бинед, ана мега ихлоса бинед ки чил нақши бузург дорад. агар бо ҳамун ихлоси аввалаш мегуфт: хутам ранги даргур пултам, ман барои худо биромадам, ман корро ба то охир буд кунам. унҷа дар ҷони чанд одам халос мекард. ай ҷоҳилию ай ғафлат. ана дуюм чизе бародарои азиз мегӯяд барои воиз дар кор аст, ана ҳамин аст ки даъваташ хос ба хотири худо бошад. барои чӣ бисёри воизову доиёро бинед, мегӯянд, гап мезананд, лекин натиҷа наметиҳад. барои ин ки мега даъватшон аз барои худо нест. дар даруни даъват ягон ғараз, ягон мақсад дорад. ин ду бародар азиз. дигар шартеро ки барои воиз мондан ин аст, мега ки он чи воиз худаш мега бояд худаш амал кунад. агар воиз мардума даъват кунад дар ҳар як масъалае бошад, лекин худаш пойбанди амал набошад, инҷада ҳам даъват натиҷа намедиҳад. дои мардума гӯя ки бачаҳотона қуръонхон кунед, не ки бачаҳои худаш қуръонхон нест.
بچه هاتون نماز خوان کنین. بچه های خودش نماز خوان نیست. یعنی داعی برادر دعوتگر هر چیزی را که وقتی میگه اگر خودش که عمل نکنه این هم نتیجه نمیده. 4 دعوتگر در راه دعوت هر مشکلاتی که به سرش میاد باید تحمل کنه. برادر عزیز راه دعوت بسیار خطرهای زیاد دارد. باید در همه این عزیزای خدا میگه او باید که چی؟ باید که طاقت داشته باشه. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. هیچ پدری زیبا بوده. تو شما پدر هستی؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من اعتراضی باشم؟ میخوای که من در حق دعای خیر کنم؟ این شرط پدر چیه؟ نمازات هم بخوام. نمیگه بچه‌م من در همین یکان شرایط امکانیتی خوب که دعات میتونم. میگه بچه‌م دعای من در کارتای، روزگی من در کارتای، نمازات هم بخون، من از راضیم. دویم چیزی که لقمان بچه‌ش میگه کجایی در بچه‌م شیشتی امر معروف نهی عن المنکر. بعد از اون چی گفت بچه‌م وقتی که این کارها را که انجام دادی در دنبال این با مشکلات خطرها است. واصبر بچه‌م صبر در این راه من عزم الامور بسیار پاداشی بزرگ دارد. بسیار پاداشی بزرگ دارد. برادرای عزیز حقیقتاً سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. خدا میگه اولئک هم المفلحون. کسی مردم دعوت در راه خدا میکنه الله پیشکی الله که وعده داد من نجات میدم. در آخرت تماما فکر نکن. هیچ غم نخور. غم خورد من نجات آخرت دستی من ده. تو مردم در راه من دعوت کن. حقیقتا برادرای عزیز کسی در راه خدا باشه. بازی اگر این بچه من در راه خدا باشه. راه خدا یعنی چی؟ نمازاش هم میخونه. عرق نمی‌نوشه. زنا نمیکنه. مال کسی را نمیدزده. بعضی کسی چشم بد نگاه نمیکنه. این من در همین دولت رو میگردم بیغمم ای طرف بچه‌م تینجم. لیکن بچه من اگر برادر از خدا دور باشه دائم در همین دیسکوتک ها باشه کروگش بگیم حلقاش رفیقای بسیار نامعقول باشه خیلی دزد باشه راهزن باشه دیگر او پدر و او مادر کی آرامن کی هیچ وقت برادر عزیز اینجا پدر و مادر خودش ملامت کنن که حیف بر من که من از دستورات فرموده خدا در نسبت